Is dóilm gur nuair a céir thosaigh sé bhí feachtas an le éitheantas a thuirta Gaelscoil na Móna. Agus ar nó buniú an sprach sin amach. Nuair a hiagmuid gur róháine an pobl a orbit. Glí mé ar daoine eile a bhí sa ceantar a bhí gríomh sa ceantar. Hiagmuid gur níos mó na serviceí scola, serviceí idithistí ar na pláisi, agus mar winserí, agus country, agus tiismothirí. Wahiimiid gur rudí breis a dí, taobh an muid an seomra ranga. Fé sé táhaach gur na híhananta, na deireadh seachtaine, na saoire, na an coitianú sin ag tarlú agus ba Glór na Móna an tiomaní tíomhhéir sin leis sin scoileacht a fású leis sin phobal taobh an mhaí nach teangaí acadúil taobh a scola bhí an ach gur slí batha a bhí an. Mún de gáilthart ag géirí an ceantar a géalú a sálathair rang na Gaeilge gahrú na sráid aníam natha. Wahiimiid gur ceart an Gaeilge go bheith an aonaí. Ach wahiimiise an dóchas agus daoine óga a teachtar board because we're daoine inta láidir agus inta tiomanta agus a roa an passion don Gaeilge agus don ceantar agus don phobal. Rud a bhí jazz ag an am fásta ba daoine óga a bhí tíomhhéir a cosúirta seo a bhí ará seo ba bhaid linn agus seo an dóid dhéanas mar dé. So ní hé gur rud a rinneú ar an phobal ba an pobl a rinne iad héan. Virginia beidir an céad glún a tháinig fríd an choras omlan gairidis an seo hui. Sé sin gurúmid ar an bhanscoil agus ar an bhanscoil. Agus chumáile sin fi ar an lethar na bhfuil Virginia fa lethar Glór na Móna fi bhanscoil an cléimh a gibh. Darna an so bhí pobl an agus bhí mit cinál teiscin John gur mehead dúin rud ag an sa phobal sin bunaí ar an template a bhí legus síos. Is dóilm bhí an virtual bhíine bhí daoine náciad ag fréamhú an gríomh his teanga a bhí agin an analís níos leithne maidir le G cólaniu, maidir le áthréim ní pleitiíachta, agus ag an treifse sin bhí mid bird pointe chum gas leis an factors act, bhí an céad mórthaíoláin mí fear gabhad is a seacht, agus hána bhaingur heag Virginia gur an club acran seo gur bonscoil til leh given seo, but heag mid go the Boundary Tenants Association in seo agus go star larger than Kenil a go bhfuil pobl in sa CEO seo agus go maidir géirí gur Glór na Móna go bheith mar chuid den céad codeala sin. Bhí maidir gcónaí a tógáil ar iarachtaí bhí deanta ag na glúint íomh seo. I mean tá clú agus cairr an ceantar seo má dhealar an obair phobal trí chéile bog ban ar chuirsí teanga. So maidir gcónaí sin tá spreige ag Des Wilsons agus Terry Enright agus daoine mar sinna. Bhí maidir sin Lonnie hin scoil na Móna, bhí ifig bhag in agad leis sin níos scoil. Bhí buzz ag féimú an sin bhí costú Jonah go gin agus le heach dáma bhag maidir sin hés an mór heag anad pobl Frank Cahill ag bar bóthna carga baine an sin bhí spás a bhí maidir gurí a bhí níos lárnaí in sa ceantar. Tháinig an swinniú chun cin go luaí sin feag bonú Cománaige a gabhí le sanní. Rimmuid ihe amháin go beidir gaithe a Corpus Christi, bogmuid go dtí Holy Trinity. Agus sin tháinig an den bés in sin. Ítach éagsúil ón gairid a tá an inis. Spás ifige a bhí an dúine ach an sin ar nóia bhí an Cománaige is tí an fásta agus bhí na grúpaí brithe Jonatha Forbridge Parsons agus sin agus rin math is Kevin Lom ranganí Gaeilge an nuair bhí grúpaí bige an is Kevin Lom sig teachta seach go leir maidín an amantí agus bhí sé sin an ó beidir leithne a seach ag leacu daoine raibh am ibrisacha. Well, figur hosaí canar rins blianta room tháinig mid birds le céile istóithe an gáid is a dóigh nar tháinig an Cománaige ar an ód mar service raithúil in sa ceantar. As sin déascar codhúir rudaí mire cos le common éascareachta, common Scannán common léthreachta. Dartmouth ar Jimmy's Hall agus rudaí bogar mar sin agus bhí mit ará sin ar nud a bhí díthring. We wanted Jimmy's Hall to daoine óga. But mar current tú céist ar na daoine óga a bhí a bunatíag an am sin, deir siad gur aid sábhailte agus spaisilde is síalsa acu. Nuair a hála an mugaí ón bés go dtí an Gaeilge, so bhí mé híon agus brona ag iompar, bhí muid ach mé ag iompar. Cluinne, tóg muid na boxaí cód ar fad síos, an troscan ar fad, suas agus síos na carna, so bhí craic maile sin agus ar nóia bhí muid ag spocaí as na fur ar fad go fáil. Bhí éit agus spás special dacu sa bés.
So nur wagmuid John Bascadine Gaelanid, Wahina Dini Yoga Garon at Rower, August Nak Rowan Spas Cohi Hishan of Yoging, Aking Nismo, Vishening Tax Special, on Kiad Lag, Alkajay Mars Feder Linia, Tabla Pool, O Gum Tree, Kieg upon the Vion, Dini Yoga Valley. And Lara Oscomage and Common Oiga and me man for fi his shading, Fim Wage Plodia. Like vi dini oga a gaggle shumra, vi say lang a bar, August vi atmosphere in tak fanite. During your Kundan Heights and Slide or a room which August magic tak street in her fad. It's a Bliain Kiernishin and Jeremy Marta. Vi Caharogin Fosty had treason uterus edges. August Kyle Caharogin post or in Trahinu the Marta fi his shack Jake. Nominates near tattoo curha in cigar cam. Go tagging Dini agus Canary Hung Kenner, who image go college the first Jenny Hishan, it's na Kitty Roses, it's na Dini Cosashin, Marty McGowan, not really over Mario Brioga, a V she's in Shanny Johnny and Slua a Greasy, as Doyhe Neurohonic Shade Mila Dunya Chapton Strides Academy, Honic Shade Sheesh Glór into I got Shan August there she'd look and Juggle have just got the a her heel and I August Johnny Midge and Crenulov August there's been very long a minute Thomas and Shaw on righteous Yanni righteous Publi Tanadini Shaw Fad and Shaw or Bond Julie Farchiakta less Nadini Yoga August Firmwich Crenu lesson Caharlak August TV the Better Trino Caharla V Torion Gomeo Shade Sasta Playlin August na post na shot occur Reich Sheelam Gur Harla and Rud Kiernogs nor Augur Machir Shore Fad, Groom, Virginia, Glór, Form the Nog, August na Common Oige, Ig play le Udrish a tag Buanas Jew, Arnold a tag Ledu, August Virginia Tar Lurg Nis Mogs or Rish. The symptoms of all of that was Guru Factus Alog na Fiha Fiador. Margalla or Fiha Shack Jake, Margalla and Tahia Viogin, Via something Gajela Janu Lyrak Bon, August Glunur, a Vig Glacky Shell over and Rud, August. Nadini Yoga Shaw, Olweha, and on Oragia Horch. Well, I think the decision by the Education Authority at that stage was absolutely crazy, but there was no doubt the campaign from Glór na Móna at that particular stage, the young leaders that we have in Glór na Móna came to the fore very much, and it made it really difficult for the Education Authority to continue to make that refusal. And that's about leadership, and that's what Glór na Móna has done over the last 20 years. They have created today's leaders, and they're also creating tomorrow's leaders, which I think is very, very important. That's why we're all in a better place. That's why the Irish language community is in a far better place here in the heart of West Belfast, down to that commitment, to that drive, to that vision from Glór na Móna, because they've done it for the last 20 years, and I wish them every success for the next 20 years, because I've no doubt they have a great future ahead of them. Shannon Kenya can cap a being Legi Palo Ferrari, a can't free from conscientious, narrate Arian lat, Rudigan a Greek, Ardian and Winning, seems to the Shockton, for Nadini Yoga Boo, Nadini Yoga Shin to be cooked egg, Chishay egg, it's the government, so like a lot of answer in this, Mark Canary Oiga. The Cali Frankie Shinorchin a Julian, the Cali Italy Shinorchin a Julian, the Tina who got a Gilligan, Fi an dram jarg mar Brinowich. An dram jarg no an la jarg a Fia Fiador le Fia Miladinia was mar Iceland. Agus te Shenogin. Agus ni doilum go meo Shenogin Akawain don Agriac Shaw. Sheelum go on Agriac Shaw ag Johnny NS Jack a Dini Yoga, Greewi Yoga, Agus I Kinchu go on Aviohan regenerative. Sakahar Shaw. Nisan up the Clooney, Nisan here, Ak Sakahar, our Trev Shafia Bliain. And King of Man and na have Johnny is free and grieve, tagging him fast organic, agus a Hogan, Togan Sean Kenyal and Gerga, agus an Elif for Honya and Togalur, agus Creena Carrigan, or lower much for Creena Carrigan, how much you can't afford a new 3 billion punta, Il Cosbrag in a play Oiga, Charlie, Chimpalak, Pobble, Shannon with a to win. Ganesh, few a day na Chunskadal. Science special or fad tattoo see the Glór like fian foreign a tag Glór na shilim just go well Mary fast agus forward she tap a reham or run attack on my agus ta and popple folks pre lar na hebra run attack rehab attack marshal longer shin in yard a vi a Glór na Móna real go mel shay ag frastal or a football. Le bliain de boga nus to fast knock bug taghe
ar an réimse a thógraí spreagiúla an seo in Glór na Móna, a churann an Gaeilge chun san uachtar cluiní, le fásaíocht an dí choilínithe ag crí lár na heagraíochta. Tá na céad de géalgóirí óga ag teach go géal anna fi gil cura ihe gach seachtain de chumanóige uachtar cluiní. Tá an tógra nua agus cléiclíthe súlás na nóg ag freastal ar géalgóirí óga le riachtaní spréise gach seachtain. Tá serviceí cheirlíonn seo ag gul ó neart go neart. Tá níos mó na céige duine ag freastal ar na rangan na Gaeilge. Tá grúpa de gríomhaithe óga ag teistil fud fad na crunne le bualadh le pobl radicach mar codsdan tógra idithis páilte. Tá na mílte duine ag ghlacu páirtes na féiltí pobl ó thuas go deireadh na bliana. Anam cafe na carige an éis faoi lean seo agus go leor eile. Néiríonn seo le an gar ga chun crí na carige agus an anad il chosparach nua a thógáil don pobl. Agus bhhailm go gáirdeas má crí a thuirt de Glór na Móna ar de lábratha ar de fethe bliain ag fás. Agus bhí Seán McWell go háin bródahfuil faoi an anad seo agus faoi an obair tá sibse ag gheanú sa ceantar agus go háirithe leis na daine óg agus tá méise háan buíoch daobh seo fásta agus tá mé fíor dógasach faoi an teagthaí. So lábratha thóna dit a háide, lábratha thóna daobh, Glór na Móna a bú. Tá an uir tin dóchas agam den taithí margheall ar na daine óga teag chun tosaí. Is dótha an dógaí sa tarine ná an céirgáil síos an bleire sinna chunne lásta, tampla éigen a legan síos agus an sin sinna chóirte ré ar bhela go bhfuil sí níos sláinseala ná na mar fuirmidé. Nuair agam siar ar an fiche bliain atá imithe ó tús Glór na Móna, Jimmer an agriach seo ró mór a mó síl go pársanta, so táid imithe ó Glór na Móna ba ghlachmid Glór na Móna linn. An rud is dearhína ba bharlamsa fa Glór na Móna ná an pobl atá tóca hartar. Má híam go bhaithíon daine, go bhfuil siad sláán agus sábhála agus sábhailte nuair thagann siad trasna na gataí sin. Is agriach specialty Glór na Móna agus bé sé go deo dearhín a choirí sogam. Tá teangan na Gaeilge beo lábhaigh Glór na Móna in san ceantar seo, so éon de bradal bheith páirteach ag an tús agus éon de bradal go bhfuil an ceiliúradh fiche bliain inis acu. Is ceanta aonanta bachta seo ach creidim gur thug an Gaeilge fís de dhaoine balla chun tosaí. Is rochlú atá bhagan scáil, bhí ar an bogaí maidir le spása ach bhí sé chunnádartha gur tháinig Glór an seo agus go bhfuil Glór Garbert agus go líonthaí Glór an talú seo a ríist agus gur ach cúisiú seo ar son na Gaeilge. Smuintí tána géal an seo an is ag gríú ar an saoú seo le tamó fada. Ní thucailm seirlú má síl a bheith có sever sa látha mar atá ach go bhhain gur Glór na Móna bhí ann. Sílim gur thug sé cuam gur rinn sé in éisteacht agus ar balla géigean ní bheithin an duine mar atá aniu gan. An buach pointse dúsa nuair atá mid anad McGill. Nuair a tháinig mé na déagairí na páistí áilte hastea an gilgacha go neidirtha agus iad an ceint le céile. So an buach pointse dúsa, high point in my life. An glúin seo más an dón ó agamsa agus muide daine atá chóhéastal lomsa agus níos sinne or tá de daine níos sinne na méise míon sin. Más an dón agíine ar an glúin seo. An glúin is far sa dón, cemir an glúin is far. Na daine an daine chomóralda sin có dígrasach, có seaswach sin, So tá an Gaeilge tá sí sláán leis an glúin seo.